la rueda de prensa de la película. Sekzio ofizialeko Eyes of the Devil filmaren prentsaurrekoa egingo dugu, gurekin dugu haren zuzendaria Kim Ji-woon, eta zuen galderei erantzuteko prest dago. Esan osteko itzulpena izango dugu Espainiarara, baina galderaren bat egiten bada inglesez edo euskeraz itzuli egingo da. Aurrera. Lehen galdera, mesedez? Bueno, nik 3 galdera ditut, baina laburrak dira. Haietako bat da Variety aldizkariaren arabera egia omen da Korean eman zenean filma ebaki egiten omen zen sekuentziaren bat, barne gorputz bat ataletan banatzen ari zenean, eta gizakiak eta txakurrek ikusten edo jaten barkatu alako giza gorputz bat, eta nik zalantzak ditut, argitu alditzakezu. Perdona, es que pero la he perdido por el canal que he puesto, he perdido la pregunta. Galdera galdu du, kanal okerrean jardun du. Bueno, berriro egingo du galdera espainieraz. Inglesez ere egin dezakezu. Bueno, uste dut, filmaren Korean ikusi zen bersioan, eszena bat galdu omen zela, zeinean gorputz zatikiak zakur batek eta gizaki batzuek jaten zuten. Eta beste bat, nola zatikatzen ari zen giza atalak, gorputz atalak. Eta Donostian ikusi dugun bersioa, eszena horiek sartzen ditu, nik film ikusi du, baina egia esan ez dakit argi aldizak hori. 물 먹는 장면이 지금 이 영화제에서 상영된 버전에서 나오고 있습니다. 제가 이 내용이 한국에서 상영된 버전에서 나오고 있는지 안 나오는지 모르겠지만 제 생각에는 이 장면은 삭제가 되었지 않았을까 하는데 이 부분에서 말씀해 주실 수 있을까요? 네, 정확하게 잘 보셨습니다. 한국에서는 삭제가 됐습니다. 예, usted tiene toda la razón. Bai, arrazoi osoa duzu, eszena hori zensuratuta zegoen Koreako bersioan. 심의 등급위원회에서 이제 삭제 결정이 났었는데 이미 그 전에 한국 영화에도 인육을 먹는 장면이 있었고 또 외국 영화에도 그런 심의를 통과한 영화 중에서 그런 인육을 먹는 장면들이 있었습니다. Bai, film hau sekuentzia hori zensuratu behar izan nuen, baina beste film korear batzuk izan dira motorretako eszenak zituenak eta kanpoko filmak ere bai. 것이 약간 혼란스러웠어요. Yo creo que la censura no. Uste dut zensurak ez duela jarraitzen irizpide finko edo sinesgarri bat. Eta Donostian ikusi dugun bersioan sartzen dira eszena horiek. Bai, hala da, baina Koreako bersioan ez zeuden eszena horiek. Nire bigarren galdera da, uste dut duela pare bat urte Cannes-en, Kim Ji-woon elkarrezkatu nuenean, idazten ari zen egokitzapen baten gidoia bat. Max and the Young Man filmaren egokipen bat, Estudio Kanalentzat, eta galdetu nahi nuen ea abentura hori zein egoeratan, zein fasetan dagoen egokitzapen hori. 2년 전에 칸에서 감독님을 뵀을 때 맥스라는 작품의 리메이크에 대해서 각본을 쓰시고 계신 걸로 아는데 그 프로젝트에 대해서 어느 정도 진행이 되었는지. 지금 그때 깐느에 했을 때 이제 주연 배우들을 만나려고 해서 섭외하는 중이었었는데 워낙 스튜디오 까나의 일하는 스타일이라든가 스피드가 한국
그건 되게 이제 빠르게 진행하는 스타일이고 스튜디오 카메라는 되게 이렇게 천천히 슬로우로 하는 어떤 스타일이어서 그것이 지금 내년 겨울 정도에 들어갈 생각이 있어요. 그리고 저는 그 전에 뭐 다른 영화를 한 편 할 것 같고요. Bai, zuk Cannes elkarrizketatu ninduzunean, bai, kastina egiten nintzen, film hauentzat, antzezleekin hizketan ari nintzen, saiatzen ari nintzen, antzezleak aukeratzen, baina ekoizpenak Korean beste herrialde batzutan baino azkarrago izaten da. Beraz, uste dut, horren filmaketa hasiko dudala datorren neguan. 바로덴을 추천했었는데 까나르에서는 미국 배웠으면 좋겠다라는 얘기를 한 적이 있었어요. Javier Bardem gomendatu dut protagonista papera egiteko, baina Canesen esaten zuten, antzezle amerikarrak hobeak izango zirela. Kokapena izango omen da Ipar Amerikan, horregatik da, ezta? 할 거라고 말씀하신 건가요? 아마 스튜디오 까나르에서는 그렇게 생각하는 것 같아요. Yo creo que sí. Bai, uste dut baietz. Uste dut ideia hori zela. Bueno, egin ditut nire hiru galderak. Ia erdi aldean, mesedez. Arratsaldeon. Jakinen nuke ze erreferente izan dituzun filma plangindu eta filmatzeko orduan. Eta gero, mutila, protagonista, iruditu zait, komikiko superheroi moduan, ia uniformatua zeren, eta bazutan agertzen da alako plumifero batekin, eta jaka iluna, ezakit, niri komikitako superheroi bat iruditu zaizu, zer iruditu zaizu zuri? 있어서 어떤 뭐 모델로 삼았던, 그러니까 본보기라고 할 수 있는 그런 부분이나 뭐 영화가 있는지 그게 첫 번째고요. 두 번째는 남자 주인공이 묘사된 부분들을 보면 굉장히 코믹스럽고 좀 만화 같다. 뭐 외투를 입고 나오고 또 남자 주인공 그 다른 남자 주인공 같은 경우는 모자를 쓴 파카를 입고 계속 액션씬을 하고 이러는데 이 부분에 대해서 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 다른 영화 주제나 이런 거에 다른 영화의 레퍼런스를 잡은 건 없었고 어떤 색감이라든가 후반 작업에 있어서 그 칼라를 만지는 거 이런 거에는 데이비 핀처의 조디악을 레퍼런스로 썼어요. 그러니까 조디악이 70년대 어떤 그 미국의 풍경을 담기 위해서 그러니까 약간 채도를 떨어뜨리는 그렇게 그런 어떤 그 후반 작업 화면 때가를 그렇게 잡았었는데 그 느낌을 좀 우리도 이제 그 약간 어슴푸레한 어떤 그 분위기를 만들려고 채도를 좀 낮추고 콘트라스트를 죽이면서 약간 약간 무서운 분위기를 좀 더 내려고 했었고 그래서 룩에 대해서는 그 데이비 핀처의 조디악을 일단 레퍼런스로 생각을 했었어요. Sí, la referencia no he tenido ningún. Nik ez dut inongo filmik izan, gogoan referentzia gisa, baina koloren egokipenean bai referentzi bat neukan. David Fincherren Fobia filmarena, eta Fobia film horretan Amerikako paisaia deskribatzen da, 70 hamarkadakoan, apalak dira koloreak, eta kontrasteak ez dira oso handiak, nahiko apalak dira. Horra, nik nahi nuen, alako ukimen bat izatea, eta horren bitartez horrorezko girotze bat sortu. 미션에 대해서 얘기를 하자면은 주인공은 어쨌든 복수라는 일념 하나로 영화를 전체를 관통하기 때문에 상당히 이제 무채색이고 단조롭고 좀 단순하고 심플하게 갔고
반대로 욕망의 화신이고 욕망 덩어리인 그 살인자였군, 반대로 이제 그런 욕망의 어떤 그런 그 원색적인 느낌을 좀 더 살리려고 컬러풀한 어떤 느낌으로 이렇게 만들었어요. Sí, hablando un poco de los vestuarios. Jantziteriaz hitz egitekotan, protagonistena esate baterako, mendeku aurrera daraman protagonistak, koloretonuan nahiko apala da, simplea, baina beste partea, hiltzailea, noski, hiltzeko desiraz beteta dago, eta orduan kolore biziak erabili ditut asko. 어떤 느낌을 컬러풀한 의상을 입혀서 이 사람이 어떤 욕망이나 세계를 대하는 것이 본능적이고 충동적이고 원색적인 느낌을 어떤 컬러에 좀 담으려고 했던 거죠. Sí, con Kolore bizi horien bitartez hiltzailearenak, alegia, nik adierazi nahi nuen hiltzailearen desira, eta horretaz gain, deskribatu nahi nuen nola egiten zion aurre hiltzaile horrek munduari, zein zen haren ikuspegia oso senezkoa zena. Bueno, me parece que... Iruditu zait argi dagoela, filmak kritikatu egiten duela indarkeria, esaten duenean, esplizituki, gutxi gora bera esaten duenean, monstro baten aurka borroka egiten duena, ezinbestean monstro bilakatzen da oro bat. Eta niri ere iruditzen zait argi dagoela indarkeria gero eta muturrekoago bilakatzen den neurrian, badagoela filmean osagai bat, osagai ludiko bat, provokaziozkoa ikusleari, zeinean balirudik filma galdatzen ari zaiola ikusleari noiz arte jasango duen. Baina nire galdera da, King jaunari galdetu nion, ze iristen dion torture porn generoari, horrela da ezaguna, zeren eta irudipena dut neurria, filma azentuak gero eta gehiago, tortura gero eta sofistikagoetan jartzen duen neurrian, eta uste dut nolaiko plazerez egiten duela azkeneko partean, uste dut filmak ia genero horrekin barruan sartuko litzatekela, eta horregatik galdetu nahi dut. 있다고 저는 보고 있습니다. 그러니까 대사에서도 보면 뭐 괴물이 맞서기 위해서 당신이 결국 괴물이 되어 있지 않냐 이런 대사도 나오고 점점점 영화가 진행되면서 폭력의 수위가 점점 올라가게 되는데 관객으로서 이런 장면을 볼 때 감독이 당신 관객들이 어디까지 폭력의 어느 정도까지 참을 수 있냐라는 그런 질문을 던지는 것처럼 저는 보았는데 제가 결국 드리고 싶은 질문은 제가 맞게 적은 우리 감독님 조르지 폴이라는 감독이 있나요? 조르지 Torture tortura pornográfica, torture porn. Películas como Saw, por ejemplo. Saw edo Hostel bezalako filmak. Hostel. Torture porn esaten zaie. 그 영화들과 굉장히 밀접한 연관성이 있다고 저는 보고 있습니다. 그래서 이 감독님의 지금 말씀드린 감독님의 그 장르와 어떤 연관성이 있는지. 저는 호스텔을 끝까지 못 보겠더라고요. 잔인해서. 호스텔. Yo no he podido acabar del Hostel Ezin izan nuen Hostel ikuste bukatu oso violentoa zelako. 사회가 무엇으로 규정되어 있는가, 폭력이 현대사회에 어떤 작용하고 있는 것들을 분명히 얘기하고자 하는 부분은 있었어요. Sí, sin embargo, que Hala ere, filmak aztertzen du oro bat gizartearen indarkeria. Nik uste dut indarkeriak eragina handia duela gizarte honetan. 뭐 영화의 안에 내용에도 나오지만은 도대체 악마를 응징하기 위해서, 악마를 파괴하기 위해서 파괴하는 그 당사자는 어디까지가 더 악마처럼 되어야 하는 건지, 어디까지 악마가 되어야 그 진짜 완전한 진정한 복수가 완전무하게 되는 건지, 이런 것을 얘기하고자 했던 거죠.
Sí, para... Nik esan nahi nuen, deabru bat zigortzeko zen neurritan bilakatu behar du berak deabru, beraz, erabateko mendeku bat egiteko, mendekatzaileak ere deabrua izan behar du. 영화 전편 내내 주인공이 정말 그 무자비한 그 폭력을 행사하면서 그 영화 끝까지 가지만은 거기까지. En mayoría de películas Mendeku film gehienetan, film osoan indarkeria asko erakusten da. 결국 악마가 되지 않으면서 구원받는 그러니까 관객들한테 최종적으로는 그 캐릭터를 구원받게 하는 그런 어떤 약간 결과들이 저는 그게 위선적으로 보였어요. 그런 종래 복수극을 다룬 영화 중에서. Baina amaieran, protagonista onak ez da deabru bihurtzen, esan dezagun salbatu egiten dela. Nik uste nuen hori zurikeria bat zela. 관객들한테 동정을 받는 캐릭터를 만듦으로써 나는 그것이 좀 이상하고 그것이 거짓말이라고 생각이 들었었고, 그래서 난 이 영화는 관객들한테도 결코 어떤 동정이나 구원을 받을 수 없는, 그래서 이런 어떤 악마를 잡기 위해서 자신이 악마가 될 수밖에 없는 그런 복수자의 어떤 슬픔 또는 복수의 딜레마를 얘기를 하고 싶었던 거죠. Indarkeria asko egiten badu ere, amaieran ez baita deabru bihurtzen, ikusleak penatu egiten dira harekin. Badirudi salbatu nahi duela, besterik ez badare ikusleengatik, nik uste hori gezur bat zela, eta naiz eta protagonista izan eta ona izan. Indarkeria egiten denean, zigortua izan behar du, nik uste hori dela mendekuaren dilema. 어떤 그 복수에 대한 짜릿한 쾌감도 있지만은 무언가 이 사람이 잃어버렸다라는 거에 어떤 부재함의 공허함이 있을 수밖에 없는 것 같아요. que cuando se venga Mendekatzen danean jakina mendekuan alako excitazioa dago, baina aldi berean nolabaiteko hutsunea ere sentitu behar du. Uste dut filma oso ongi saldu dela atzerrian, esate baterako Optimumi, erresuma baturako, edo Magneti estatu batuetarako, eta ez dakit, saldu alda ere Espainiarako? 판매가는 잘 팔린 영화라고 뭐 미국이나 영국 얘기를 들어주시면서 말씀하시는데 스페인에서 이미 평가가 정해지고 그러셨는데. 아마 오늘 여러분들이 이 영화를 리뷰를 어떻게 쓰느냐에 따라서 스페인에 팔릴지 말릴지 결정될 것 같습니다. Nire filmaren salmenta zuen esku dago, zuen kritiken baitan dago. Ez, oraindik ez da saldu Espainian. Eskerrik asko. El tema de la película es... Filmaren gaia da mendeku odoltsua, trilogia bat ere izan zen, zure erkide batena, Pan Chang-wook, ark eta aktore berbera erabili duzu. Haren trilogia hartako Old Boy trilogiako personai bat da ere. Jakin nuen ze ikuspegi duzun Park Chan-wooken trilogia horren inguruan, zeren eta
noizbait, ikusten nintzanean bitartean, irudipen bat izan dut, bazela alako bere eta Pantxaboken arteko lehiaketa bat, edo lasterketa bat ia nor iristen zen urrunago. 라고 얘기를 할 수 있는데 그 박찬욱 감독님께서 다루신 복수 3부작의 테마와 굉장히 비슷합니다. 그리고 올드보이에서 주인공을 했던 같은 배우가 등장을 하는 것도 비슷한데 그런 의미에서 제가 볼 때는 박찬욱 감독님과 감독님이 어떤 뭐 경주를 하고 있다 그런 느낌을 보고 있는데 스페인 와서는 이제 박찬욱 감독 얘기를 뭐 안 들을 줄 알았는데 여기서도 결국 박찬욱 감독 얘기를 듣는 것 같아요. Yo esperaba que Nik espero nuen iruzkinik ez izatea, zuzendari horrena Espainian. 복수극들, 올드보이라든가 뭐 이런 영화들은 비교를 많이 하는 것 같았었고, 근데 이제 박찬욱 감독이랑 저랑 조금 다른 부분이 있다면은 박찬욱 감독은 장르를 이용해서 어떤 자기가 얘기하고자 하는 것들이 더 강하면서 어느 순간에 장르를 버리게 되는데, 저는 끝까지 어떤 장르적인 것을 끝까지 가져가는 거에 어떤 차이가 있는 것 같아요. Sí, en Corea sí que hubo Korean bai, konparazioak egin ziren film honen eta Baktan honen trilogiaren inguruan, baina haren eta nire arteko desberdintasuna da, Baktanok erabiltzen du generoa narraziorako, baina gero nik uste baztertu egiten du generoa, nik ordea generoari eusten diot amaieraraino. 에 대한 문제를 영화 안에서 계속 언급하고 있는 것 같고, 저 같은 경우에는 약간 그 인생의 부조리나 아이러니에 대해서 좀 더 얘기하는 것이 좀 측면이 강한 것 같아요. 그런 차이가 있을 수 있는 것 같습니다. y en la película Eta Baktanuken filmetan, bai, aztertzen da salbazioaren gaia, baina nirean nik uste bizitzaren ironiaz diharduela. Quizá antes de terminar nos podría... Agian bukatu baino lehen konta lezake nola funtzionatu duen filmak Korean, haren film guztiak arrakasta handia izan dute Korean, honek nola funtzionatu du? 비교해서 어떤 한국에서 반응, 그러니까 제 작품이 아니면 전 작품들 같은 경우 굉장히 좋은 반응도 많이 얻으셨고 그런 걸로 아는데. 이제 아마 최근 영화 중에서는 가장 흥행에 기대보다는 못한 영화가 되는데, 아마 이제 거의 본전을 맞출 수 있을 것 같긴 하지만은, 이제 그 이유는, 상당히 이제 폭력적인 것들이 이슈가 너무 됐고, 나는 이제 잔인한 장면보다는 그런 잔인한 장면을 계속 영화 안에서 묘사하면서 그것을 통해서 무언가를 얘기를 하고 싶었었는데, 그러니까 그 손끝으로 달을 가리키면은 달을 안 보고 손끝만 이렇게 쳐다보는 어떤 그런 꼴이 돼버렸어요. Sí, el resultado. Nik uste dut emaitza komertziala okerrena izan duela film honek, ez da takileroa izan Korean. Nik uste dut arrazoia dela indarkeriaz diharduela. Nire indarkeriaren deskribapenaren bitartez zerbaitetaz mintzatu nahi nuen, istorio bat kontatu nahi nuen. Korean esaten da, ilargi adierazten baduzu, orduan jenteak ez diola ilargi begiratzen zure atzamarrari baizik, metafora bada. Baina atzerrian bai saltzen ari da, eta uste dut azkenean nire asmoa ulertuko dutela ikusleek. Beste galderaren bat? Eskerrik asko. Thank you.